Ya, ile ava mbra fa lolo e fa tala fa tlau suka sau ma lo lava le folau ma lo le tautua la tinu. Ai fa tala fa tufo le paia malu la tinu mfeo ntato mafuta le nei tula fiafi. Moni lava e ui lava na malulu ya ai fa tai ole o lo le tu lo fo pele o le malosi. Tuali mfai launga ya a me se fo e le malu lo le tinu ile iso se baengal kilopa ia po tu nu silnei ta mama tina ia nga tu leo sunga fa fa nga malatu faltua ia ne fiafi fa tala fa tu mole ava tawai ma lo le Soifua Maua ia fiafi fo ta tu ma futa fo ne fiafi mai le nganga lava e tau fa to pele te lo va yaso le fo la o fo ne saluru ia ta tu felo fo ilunga pe o le ia i le proclame na nei o Lou Soifua Maloloina O lo JUL lava ao. Ia mai o langalongoina malosi le nei proclame e le Better Drive Doctors, fa pele Better Drive Community Trust. Ia angata lea o le Dato Radio Samoa. Ia o le hala lea ua mwhai na whaatino tuai i le nei au nanga e ala tuai ia nisio o mta upu taua e au na longo puia li e le malu le tunu. Ni whapeo na e no fauta i ai, ia whapeo na whai e lau whaatatau a wā o lou lava Soifua Maloloina o lo o JUL lava a au. Ia, o na o le nevai tau, ia o le neu tātou o ngāta tono le winter, te tono lo whai asi maruru tele au kina nei taimi. Mai i le taimi nei e mo le atu whaftai tele i la tō o whapena a ngai atu i le clinic Better Drive Doctors i Mangele ia whapefo i Manurewa mai lua i clinics ia o lo whapeo na whaatino ele tulanga lea o le atu ia whapeo na siaki o tau i o tau pea whaito te atu o i eni a unga fo i le fulu leanga o lo whaamalo sia le whai o le tulanga ene e whapeo na malupupui o matatou leanga o lo pesi pele fulu o te tusa pau o le fulu ia mala COVID le ia nei te minei me na e te taua ia siaki tātou a mesa o tau ia e masani i Mangele masani na osu atu i le whaletalawai ia o nā labo e nai mea nai whaatonu ai nei auane iso na laasesi tonu e le i whaamautu wina tulanga lea o lo o saunga le mu mai le furu ma le COVID ia malo le lava papale ia te tonu ia o atua se tema whaapea ia no atu tala atu la ia o le fape o me masani na ui atu ai i tono kliniki tulanga na ia ale te minei o lo fa solo pe ia tuinga sa fa tuinga les tona inte nei tuinga la val COVID fa pe ma le flu ia misela awane ngala o me la vana e tolu o lo o tau mafai e fai tuinga te menanga o me tau na fai o lo pesia fa mai na awane ia tātou whatamalai, o astona i umai whai ia tuinga i Mangele ai molesta astona i nei. Ia ele o Mangele lai whai ai whaatino i oi le kalesia le whakasai Sandringham. O i nā le la whaatino ia tuinga le astona i nei, le anga le lava leo whai ngā luenga, mea nā ua tasi me whaatino i le astona i nei, ua ngai leo whai ngā luenga i nā le whaatino ai. Ia tuina tolua whaamai o le fulu, o le COVID, o le tui o town fight te minei, ma tau leo tela o tui o le COVID o le pusta, ia whapea fo e ma le tui o le misela. Ia mai whaelo te fo e fia fo e whaelo atu. Ia e maua fo siau shopping voucher, pa umar whaelo tui, lua tui e lua fo vouchers, e ta ilimas full tala le voucher. Pia nai mea nai, so ne vai tau fo i stang tar so i fuanga. Ia le ngatelea, ia ele tua lava ia tatoa onga e mwhaina whaatino e so se kalesia. Ia ma whaso tai ma mātou ia whaapele na whaatino tua ia mātou atu le whaatino. Mwhaiana atu wai mwhai e tuinga pe a whaape mwhaina na whaitulanga lea sa mātou whaatasi la sante nei i se tasi o kalesia i sa o i Sandringham fo e whaailoa atili le proclame nei e saunga te molesto nai.
ia whapenana mai ona o toe saulo i le manukau PIC i Papatoe, ia sa mātou mafuta e fo i tūrulanga le whamai o le diabetes, ia po le suka, ia sa fifi fo e moel mātou mafutanga i nā mana e kalesia. Ia o mea nā ona whamanatu atu tautua nā tātou nei tau, nei vai tau lo whaise malulu, ia tau mwhai whaatino, mawhai mga nā mea wai, te leo mene o nei whai fua e leo, Yesi tongi. Ia se tūlanga fo le mautino, au te polna le sau ia me fo e omi al vaenga i lo, omi mena, ia mai lo ai pe tauna whai, pe o omana whai, ia ma me umana, ia ona whaapela, whai me tauna whai. Ia tūlanga na amaisa le misela, e tauana awane ngalo lo, ia wha mai tonu au kila intem nei. Ia, a le tātou mata upu o fulfilina le a fiafi nei, bo manatu. O le a tātou se i le whamaine o le hepatitis. Ia, po le ate fete i le wha Samoa tātou. Ona le vai aso nei, o le asa walaile nei, o le asa whaapitoana o le whamaile le lalangi atoa, ia mai whapena fo i nei nusila. O le whamai o le hepatitis, ia, po le ate fete. Ia, ele leia ona tātou a mata momo atu ia, wapu tātou talanoa so nei meo le ate a tonu ele o sile fia nisi, le mea tonu e le atotonga, le lala a tātou a mata tu ele tulanga lea. Ia molo tu sile fia me se o tonu nae mata ne yata. Ia, nai tu te vai ei le la whai tu atu e whaingo fia na vai nei roi le ata, pe a whai te mawhaina vai whai tulanga lea. O le liver po le ate, totonga le ate, o se totonga pito, te lea o le tino. A te lea la totonga, le nunga e telefo i ona ngā, ona me e whaatino e lea totonga. Ma o lea totonga, o lo i le i tū tau matau i lalo i fo o le whatawhata i le tū tau matau. E mā tele le tūlanga, le tūna, ia e vā ai le lalo mai o le mai le tūla, ai e mo le afu maso, le maso na le wha o ngā e mana vai, le afu maso na e vā ai le tonga o le ate i le tū tau matau, ma le mā o le tū tau matau. Le pitola na i lunga le tū le tau tātou, o nā lai ta oto i le ate, mai puipia le i lalo o i aso le vaenga na tino, pito na i lalo i vesas le tū tau matau, na iei le ate, le tūlanga le ate. Pena u whai atu o le totonga pito i te le lawa le tonu le tino. Pea ma le 2% le mamafa o le lupa sena mafa o le totonga le i le pea fuana i le mafa ato o tangata mena tau mele tile tilo le totonga. Ia, mai aola ana tatu wa i le tūlanga malo i le lea o ngāla o nei a totonga tele. I le totonga nei, e mawhai e tele ia nisi o mea e whai e whaatino le totonga nei. Mena e tāua e tele langa a whale tonu. Ia lo nea ua lea o ngā uma nei au tūpo o me mawhaina whai le totonga nei. O le tulanga mua o ina le totonga le saua i le sua. E aluana i tonu i le vaenga fo i le saua i tātou mea tau sami. E whapea o na whaata avili, ma numi, ma whai ma saua ia maua me le lei na e sau i mea tau sami. O le sua la na e sau mai i le ate. O loa na lua, o le totonga ne o lo whapea na ngafa ma le whaalea o ngā ina, po le ave e seo o vaenga le anga, fo i e wati tonu le tino, meise ale vaenga le i mea tau ava malosi, ia o mea tau waila au, mawhala au, a mea umaeta te inua fo e whaihea mai. Ia asese na inu, ia e whaale tonu, mai tau mawhaile to tonga le ave ese, ia mea i e whaale tonu o isi waila au ia mamene.
Salama tua nisi o tau o tasi o le tasi mea e au ngā te le tau whai a ese mo poison. Po le alawa toi ngā poison e la tunu tino tau whai le tonga le a ese. Man tua nisi o tau le vaila au le paraquat. Le sa tele foi nisi nā whai nei Soifua i Samoa. Ia tasina vaila au e tau ma whai le ate a ese. Ia tele ana le ma whai e tonga na te ia nei vaila au. Le ngatala na whaaleo ngā ina ma avesia i nei vaenga leanga. Ai whaape fola e vea mase me whaaputu pe teu e fo i nisi vaenga le lei. E au ngā mo le tino. E ei mo mea le lei e ta o nutrients e ma vitamins. O mea nai e teu e tonga lea e whato atu. Atu lai tono totu le teimia mena o mea i lea mea vaenga le tino. O lesi me whai to tonga lei numela wha. O le tulanga lei me o le wha so ina le lei o le ngā o le lei mo le tino. Ai le ngata fo lea. O le wha tontonu ina o mea ta o hormones mo me o vaila au tonu. E wha tontonu ina vahenga ese o tino. Mea nai te lea o ngā le to tonga lei. Whapenana whaatonu e fwoi vaenga ia. O lesi ana o ngā, tasi le vaenga o le tātou malosi anga fwoi lea malosi anga puipuinga whanatura, e puipuia tātou mai ngase masiama. Tasi la le vaenga langa le tasi vaenga mele ai le vaenga al tutonga le whai e fwoi. Le ngata lea, e au ngā wholto tonga nei, i le tulanga le na te whauina i anisi o porotini. E au ngā i le tāwhia o le soona mai mau o le toto pēa o le teimi fwoi le velo tino. Ina ia vavena toa ma awene i alualuai, ma vavena umalo lau toto pe vai e fwoi lau toto. Ia tasina au ngā o le ate. Mau melpolo tini na e whaongala toto e tawhiofie i le so na alu toto e teimi e la veta tu tino. Ia o au ngana po functions o le totonga lea, ia e tau mawhai e whai mo le tino atoa e uia na lai tonu i se vaenga o le tino le tu tama taupena o tau. Ai tele o ngā o le totonga. Ia ma o le tulanga la o le a ngase pe a whaina le tonga le tau lola i o le hepatitis. Ia po le ate ua whewhete. Ma le ate laia e tele ia me e ono e whewhete le ate. O le mea mamua o mea tau siama ma mea whapena. E urufia le toto ma o atua i le tonga lea ma wha lea ngai. E i mo virus po virusi. Ia o bacteria. Ia tau te o testemisi i virus tau i tana au bacteria le afolo le typhoid tas napa bacteria le anga tele ia le totonga ia ma isi mena mo parasites le malaria mena le mo eta tau mena tas na me a faina fo isiama e a faina ia le ate ia ile ngatala i mo siama mena a o vaila au foi la le pe o tau mamua o vaila au ova tele nisi o vaila au tonu tino e a faina o tatu to tonga mena te tau e inu o fala e tau na inu le dose na inu ai wa ova ia ele anga ila lo wate faila au le vaila au le Panadol for example fatat inga wa tatu fa nga so tele vaila au le Panadol oval Panadol ele anga ia il totonga lea. Mea na tauna no whawhai te inul Panadol ili inunga sao. Awane i ova. Awane i ova lau inu Panadol. Ia whape na fo la ma tulanga lea ile ava malos. Ia le malos lava ia ile anga mole whatunga. O ia mole ate. Ile e fiu lole ate tau whai whainga whai ele le avamalos. A me se pea overtele. Ia o na whaina le ate mafula. Whewhete whapena.
ia ma vai la au ina utaua so se poison ava e whaina ia ma fula ile ilate fale tele le ngā o le tino tele ngā o le tino ia me to samia pena e ono wha putu la ile ate ia maleanga ilo le ate le tau o le fatty liver po ua tumu le ate i mo ngao mea na e whaiti tele tangu tele i mo mea lolo mea lava le ngao le anga le toa tan tau le ngao nai le anga toa tele toa ia ale ngatela e fola isi me le maalofia o me tupu tonu po ni genes po ni me penave ia e wato e afaina ia le ate i mo antibodies e faue e pupunga fa natura tato tino ia fa penana faina ia le ate na la ape to vai mai ele se atana tu atilunga ia o se atana o le ate vai le si tuna le ate matua normal la le se tulanga la le ia le tulanga ia ale ate le tu tau ia na matua bomba ole le ate mo fibros o tele mo me tonu ole anga ia le ngata lea le anga tele fo le ate e o tula ile tulanga e velo makanesa pe le mea pisilana le anga pe feta tele ate e o tolo le cancer ole liver le sila mena le anga tele wa fula ia ma fa penana o tua ile tulanga o kanesa ai o nei me uma fetele ate ele fa pese me fole le pupu lona taimi a faina e o le ono masina ono fa anga solo perfetole ate ia silia tulo le masina ia wa avelo mate wa le anga le ate mo o tule tulanga nanta wa ale telemeni e nunumi solo tonu totonga ia wa avelo makanesa pe o mena e polete awa unga la masani na maita wina tangata mo ma yat ia wa tele to masani a fever ia maita wina foi pe fa ia ma matalon ting ale vai nga tonu no ta o le pite lunga tau wala manava o inai ele ate wa mata fete tinga la ina pitol na ia onisi o taimi maita wina la wa sama ia mata e longo fia mata te vai o sama ia afai ele leanga tele ia o ele tulang fo le afai ele tele fo le la fo le e longo fia le Paulo Tino pe afai ele taklo lo tino ia pai ia e fai ngofia la nei lotu le pai pe no vai to ile mata ama o mata ile ngofia sam ole mai le mele ta ole jaundice mai mia se tai me mawai de over na te mi le fia ai le anga le tau sami tinga le uru mai fa pe foi na maneso le mangeso tin la me sama nei vai e mangeso le tino ia ona fa pe na le mo se to nei me wai mai ta wina fo inisio tulanga I le fea mau ia pe wa suira na lanu wa pe wa sesenga ole pe le me masani tau mai ta wina ia nisi fo o vai ngala vai ia e tu vai ta ole me ta le site so wa fula le manava ia pe o se ta tina fo le mai tanga wa matua fula le anga le manava wa tumu le tau ole fula vai e fula vai tulunga wa tele le vai tonu ole mfail tino ona vesele vai ia e wo overtin ton ia fa pelana fula le manava le la ta fula vai na vai foi ta tona no lata o me la nai ali mai I o faisi matu ya tele mai tau wana no fouta I tulanga lea wana I fata malai tatou o vai o siama yenta ta o e afaina I tele ia le liver le siama le hepatitis virus mai fata nga virus e afaina ia le liver le ate o le hepatitis o le A o le virus A o le virus B ma le virus C and D if ia viruses ia
mai sela o virus mana o le pila silina le anga te mine mai o tele ngata e o ale kanisa le faino tulang le tu sala o le pi Malaysia tele na faina ngata foi e fa nga mo tui ia pola lava tuanga tui pe te tui ai foi se ngila se me pe te tui ai fa mai po fela le si me fa te tele ai mo mene o le tulanga foi o le ta o taino o pe po te tau ia ta tau ia ta tau ia ma so se pe ia se vai nga le tino e fai le tau por pe e tuia lo tino ia e tau wana mamani ia ngila na e wa fai o ngila na sa fa nga ni stanga po tuia tanga ta la ia sia male ia fa pena na ulu fia ia ta tau o le sia ma fo le hepatitis B le tele na fai na tina mai tanga ia mai a final pepe taimi e whana wai. Me la fa toi i le sia maumane o le A o le B si maldi o le B api toi sina leanga ma o tua intu lang wha le tonu ia tātou. O tonga whitinga le taimi nei ia ele ai lava si tonga whitinga o le mai le sili atu i le awane e mawai. Prevention o le prevention langa aia ia whaina whenga tā. E whenga tā e mo i e whala au lai tau mwhai e wha o ngai te pere siama. Ia ai le te tai ana mawhai e whala au na o na tali le leanga o le tulanga e o wai o le kanisa. Ia ua le mwhai, e le mwhai nto e whai iswhainga. O me ala li e tauna alo se ia le tau sami. Ia lava lau wha amalo stino. Ia ma lava lau malo lou. Mea nai tolu e tuloa me tau sami me inu ia sao le ia mau ia healthy uma mea na au tu silfia le tau longo ino wa whaalonga so i e tulanga lea. Ia ma whaalanga ioi le leilo tino. Ma lava le leilo malolo. A mesa le moe le pōlanga. Teimi nai malolo ai e recover le tino. Te whaafu e le tino mea tau na iai. Ia le tulanga o mea. Ia alolo ese ma mea e ono awhai na lau whatunga. A bensa mea nau tā ua o le awa malosi. O le sikoleti. Ia a whaifu e tanga fia ia vaila au whaasaina ia e leanga tele wa tauna tu wai a whaina oi. O le mea si leo wai nei vai tau. Ia leo wai ia tupui. Ia mesa le hepatitis B, le B virus le no taua. Nā wai le tupui le hepatitis lea. O lo whanga sora nei mo tamaiti. Ia la o ia la lai whaasora i tamaiti. Ai a whai ai mawase si o tau i le whaamai lea. Ia e siaki umatou ainga. Ma whai fua umatu i pui o le whaamai lea. Awane ngalo e lai maua tui pui o le whaamai lea. E whapena whaila ma le hepatitis A pa whai te alu i me te le whaamai lea. E mwhaintalsangina le tui pui le whai pa alu i me te le whaamai lea le hepatitis A. Ia o le tulanga fo i tau whiu sua inga le tulanga i ta tele pesi whaamai nei whai tete. Tele sia mai mwhaina o na whepasi ia i tulanga lea. Ia ma whai tete mo tatu lave vea fo i tui le whao me whapena leanga i tele ropo whela i sia mai po lalo pala po whela ia e ono a whaina la tatou. Ia pe o mea lana e tauna no fouta iai. Na ia tau mo whai pui o tatou whatunga wa a ho olo leanga ia le mwhai anto e whafo i tua. Mai tawina i ata nan whaale atu e loa ai le ese sengo le ate o lai lei. Ia ma le ate lau o maua le kānesa na le tūtau matau. Ia whapena wha ma le ate o maua i le fibrosis. Ia na ho le tūtau matau. O mea nai whaitete langa e tea le siama tea se le tauala sa whai siama ma me umana. Ai mulimuli ane loa a tupu mai ia me ia e leanga te mawhatunga. Ia ma e o atuela ia i tūlanga umana pe o na whaamtalaina e le mana o mia ma e le aise si fia o e le tūlanga ia tautua nā e iei le whaalaptonga ta o le Hepatitis B Foundation i New Zealand na e whaita maiti e su e le internet e mauai e te maua o mai whaamtalanga o mea o lo maua i New Zealand nei na fo e sile fia nisul tatunu o lo maua le whaamai lea lo o tuli loa pe e le whalapitonga lei la tau lo vaaima me e whai lea taimi me lea timla ni siakia a whai pe te ngona lo wha mai a lau o umana le stala o i le whalapitonga lea
mawhaina e wala au sao e le whaaptona o atu sao e vai oe, te le tau tinga ni tau su e se vai oe, e se mai lau walwa oe e vai lau fōma i whale ainga. Ia, o le a whapea na wha ngata mai i mele teminei, e whaisi tātou malolonga, ia ona talatula ia mua tātou fisiri. Tāwhtai lawa.